kabisa nongeye kugusuza kandi ngo ikaze gukurikirana ibiganiro n'amakuru bicano kuri Darwin Sport Zone kugira ngo inshuti yakadasohoka Darwin niyo mpamvu ko ntangira video ya buri munsi kugenda nkubwira ngo uri umuntu w'umugabo wakoze subscription like share na comment hano kuri Darwin Sport Zone kugira ngo Imana igende igwereza umugisha kabisa mu byo udukorera byose bya buri munsi kugira ngo uri ahantu hagiye hatandukanye bari mu gihugu cyacu Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba kabisa genda mashimira cyane ndetse no mu mujyi wa Kigali genda mbashimira kabisa nizere ko mumeze neza cyane kabisa nyuma rwose abahungu b'ikipe y'u Rwanda Amavubi bagiye bimana igihugu cyacu Rwanda baturaza neza kabisa na perezida w'igihugu kabisa yagiye yemera dore ko yari ibera muri stade abona ibyo abahungu barimo aragenda bakora nyuma y'uko rwose bakarifiye ikipe y'u Rwanda Amavubi ibitego 3-0 aggregate y'ibitego 3-1 bakutsindaga rwose ikipe ya Djibouti kuno munsi bahita rwose bayikuramo bakaba berekeje muri randi kurikira bagiye gutegereza umukino rwose uzabahuza rwose n'ikipe izarokoka hagati y'ikipe ya Sudani y'Epfo ndetse n'ikipe ya Kenya kabisa dore ko bazagenda bakina rwose ubona ko ikipe izarokoka hano izatibura n'ikipe y'u Rwanda kabisa akabongera rero bakomeje kuzurira indege berekeza rwose muri hagati y'ibyo bihugu igihugu kizagenda kirokoka kabisa ati rero bimeze bite wo bita Ntwari Fiacre kabisa arimo aragenda ahereza congratulation abahungu rwose barumuna we navaka ari barumuna we reka benshi ari bato kuri we kabisa we akina mu ikipe y'abakuru rwose ikipe ya kane kabisa ubwo ni ikipe y'abakinyi bose muri rusange b'ikipe y'u Rwanda Amavubi bagira bakora kantu kabisa dore yuko bagiye bashimisha abafana dore Kigali banze kuryama kabisa dore ko barimo arishimira ko ikipe y'u Rwanda Amavubi igiye ikora kantu kabisa ibakuramo ikipe ya Djibouti imbere y'umukuru w'igihugu kabisa yagendaga n'abayamanika kabisa avuga ati abahungu muranyemeje kabisa agize n'ikina abagenera rwose nyuma ko bamuhereje ibyishimo bikomeye cyane ibitego 3-0 imbere y'amaso y'umutoza w'ikirenga kabisa uko bajya mu His Excellency Paul Kagame umutoza w'ikirenga rero abahungu bagiye baturaza neza kabisa by'umwihariko biganjemo abakinnyi b'ikipe ya IPR bireko bose n'ibitego aribo byaturutseho haba ruwo bita rwose Arsene Tuguma n'uwo bita Olivier Muzungu dushima Imana kabisa umwana rwose waturutse yari mu karere ka Rubavu aza gukina ikipe ya IPR kabisa dore ko atumye yitwara neza kabisa ni umukinnyi wakiniye ikipe ya Bugesera ayivamo yerekeza hari mu ikipe ya APR FC dore ko akina rwose ara kuri wingi ku ruhande agiye yigaragaza yuko rwose ari umwataka ari umuhinga hatari kabisa atsinda ibitego bigira kuri 2 dore yuko igitego cya mbere ari icye yatsinze rwose ku ishoti ryagiye nk'izamu ritunguranye n'uzamu wa Djibouti wabonaga ko yatungurwaga kabisa ashiduka igitego cyagezemo igitego cya kabiri nabwo yirekura urushoti ruvuye mu kaguru kabisa igitego cyo mwataka kabisa atsinda igitego kiza cyane kabisa uwo bita Arsene Tuguma nawe rwose agenda atsinda igitego kiza cyane dore nyuma yuko uwo bita Mugisha Gilbert barafinda yarazamukanye umupira rwose awukavinga uganisha imbere y'izamu uwo bita rero Arsene Tuguma bihura na yuko rwose agize gute ahagaze neza kabisa afungira mu izamu kabisa n'abahungu rero b'ikipe ya APR rwose ubona ko bagiye bitwara neza cyane bafatanyije rwose n'abandi bahungu ubwo by'umwihariko ni ikipe y'u Rwanda nyine Amavubi ariko ubona ko yiganjemo ikipe ya APR kabisa baturaje neza rero nkuko nabikubwiraga ibitego 3-1 bise bituma bikarifiye rwose bategereje ikipe izarokoka hagati ya Sudani y'Epfo n'ikipe hariya ya kabisa dore ko nabo bazagenda bakina akishakamo ikipe izarokoka igatihura n'ikipe y'u Rwanda Amavubi ngaye nguko rwose ku bahungu bakomeye cyane b'ikipe y'u Rwanda Amavubi abafana abatoza kabisa ubona ko bishimye kabisa wabita Tolen Spirit Frank kabisa umutoza w'ikipe y'igihugu ya kane ni ya cane yagendaga rwose yongera kugarura ibyishimo abanyarwanda kabisa bagenda bamwishima dore ko rwose bagendaga abagaruka ku magambo yagendaga atangaza ikipe y'u Rwanda gutsindwa n'ikipe ya Djibouti agari igitangaza kirimo kireka giye abari Brazil rwose yatsinzwe na Djibouti niyo cyabari igitangaza urumva rero n'amagambo atari meza yari yavuze ariko agiye abikosora kabisa yerekana yuko ari umutoza ukomeye kandi igihugu cy'u Rwanda rwose agomba kuzagereza ibyishimo aho biva bikagera perezida rero yarahabaye rwose ubwo yageraga muri stade Amahoro kabisa n'abafana rwose bagenda bamwereka yuko ari igikorwa remezo yagiye abahereza bagomba rero kugenda bamuhereza ibyishimo kabisa ubona ko bagiye bamwumvira batsinda ibitego bigera kuri 2 mu gice cya mbere mu gice cya kabiri nabwo batsinda ibitego byiza cyane kabisa wow kabisa mbabwira ngo abahungu bacu congratulation kabisa muturaje neza babwira ngo rero nuko byari bimeze hariya muri stade Amahoro ariko nyuma y'ikibuga ubona ko abafana rwose banze gutaha mu mihanda ya Kigali bameze neza cyane barimo baratikiza kabisa murabizi vuvuzera niyo Sport yatsinze cyangwa hari Nyarugenge Amavubi
amavuvuzera rwose agenda avuzwa, haba ari rwose ari mu Marangi za Kiyovu, ahantu hagiye atandukanye za Gikondo, bahumva rwose bagenda bavuza amavuvuzera bikomeye cyane, ubona ko batabashaka kuryama rero iyo abasore rwose bikiye IPR rwose byibera kwa kindi kipe y'igihugu Rwanda Amavubi bagiye bahesha ibyishimo. Impamvu ngaruka ko ari abakinnyi b'ikipe ya IPR batsinze ibitego bitatu ari abakinnyi b'ikipe ya IPR mu bishi yasize ubw'ikipe hariya ya APR ubw'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, umukino ubanza yatsindwaga igitego kimwe ku busa, byatumaga rero ikipe hariya abafana b'ikipe ya Sport bagenda bigamba bavuga ngo rwose ikipe ya Djibouti itsinze ikipe ya IPR dore ko imena afite abakinnyi benshi mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, nabo rero bagiye bihimura rwose ku ba Rayon Sport kabisa, bagenda babwira ngo ikipe ya APR itsinze ibitego bitatu ku busa ikipe ya Gasenyi kabisa, ikipe ya Rayon Sport dore ko ikipe ya Djibouti yambaye ubururu n'umweru kabisa, nicyo cyatumye rero bagenda bigaruka abafana b'ikipe ya IPR, ariko nibyo gutebya bibona ko twese turishimye nk'abanyarwanda muri rusange, dore ko abakinnyi rwose barimo baratanga rwose umusada ku ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Mbabwira ngo rero abakunzi ba Daron Sport Zone nuko nsoje, mukomeze mukore subscription, like, share na comment no kuri Daron Sport Zone, ubundi duhuze mu kanya kaza kuzana andi makuru n'iki nabagezeho kandi ashyushye. Imana ibarinde bane namwe mu byo mukora byose bya munsi. Assalamu alaikum.